मैम खुरमजरे नंग बिरिबस इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हुन की थरोम द केट्रमयम प्रेम चाना मैम तराम नौक्सरे मणिपुर में अहम दगी थोरखिब इरांग असि ngasi फाउबा तंग ताबा चप चाबा वारोचिन पुरक पंगमदबा लोनेना हौजिक मफम क्या द इरांग थोपनि ममि चाव ताबा सिन मरम ओइदकांदा अखोगी इरांग असि कर्म मतम लोशन ngमु मसि तसेंगना मणिपुर लेंगांग लोशन तौरिब्रा नत्रगना सेंट्रल लेंगांगना मसिदा मखोगी इंटरवेंशन चावना लाब मतुंग लोशन तौरिब्रा हाइना मियामना चममना लेबा अदुगा हारिबा चममनबा मरक असिदा मणिपुर की लेरिबा एमपी सिंह हैबा तारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंगना हौजिक फाउबा तुमिन लेरिबा करिगिनो मरु ओइना हौजिक असि पार्लियामेंट की निंगथम मिफम चथारिबनी तांग मरिदगी हौखिबा निंगथम मिफम असिदा ngasi फाउबदा मणिपुर ग मरिलेबा पॉइंट अमता वाफम अमता बुखटपा लेत्रि अदुगा तोंगान मियाम सिंह तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मखोइददी हारिबा मणिपुर की इशू असि मतंगदा बुखटपिनबा अदुगा प्राइम मिनिस्टर बुसु वांगांगहन्नबा प्रेशर पीखिबा मेमोरेंडम पीखिबदि लेखरे अदुमकु हौजिक फाउबा मखोइना तुमिन लेरिबसि करि मरमगिनो मसि तसेंगम मखोइगी लुचिंगलिबा पार्टी की लुचिंगबसिंग अदुगा मखोइगी लेंगाकी लुचिंगबसिंग थिंगलिब्रा हाइबने चिंगो वफम क्याम लाकपा अदुना ngasi अखोइना हारिबा वफम असि युफम मरि थमजरिबा टॉपिक असि Manipur's MPs still silent in parliament हाइबि रमसकि मतंगनि हारिबि रमसकि मतंगदा मनुंग हुन खरनबा इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंशन बिरिबसि इहान हानमदा अगी हेक ये थंगनो फमिरिबसि खाइदेम मनी फॉर्मर एक्टिंग चेयरपर्सन मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन ओजाबा हमतराम ओक्सरी अदुगा मथंग लेंशन बिरिबसना डॉक्टर धनबीर लाइश्रम सोशल साइंटिस्ट ओजाबा तराम ओक्सरी अदुगा ये थंग लेंशन बिरिबसना हुयेन लन पाउसिगी एडिटर बिरिबा धनबीर माइबमनी ओजाबा तराम ओक्सरी अइहान मवफम सी ओजामन लाक सके ओजा मसी भावदा मणिपुर के इशू सिदा ममांगदा नो कॉन्फिडेंस मोशन था खरगी ममांगदा प्राइम मिनिस्टर वांगांगनबा होनबदा मणिपुर दी पंदी पलगा कांग्रेस चैबो इना दुम थोखरे मणिपुर के इशू से लोकल ने दु तौरनि हाइबरम द नतबा मांगांगली हाइबुदी थोए अदे मणिपुर इशू द नांगदे मोय के हक से मछ खंगदे दबगल लोइनना अमुक खंगलगा तौबा ngamdrabra adu redi chap chaba right to phangba mi ama mp ama chi mi ama ni dana mp ama gi life ta mp ama mi mp ama oina moi gi right to life mp gi life se adu gi dignity adu gi liberty equality se ama bhawa leitar be gi mawngla moina wangang bada party na yade याफम यादे हाइबा वाफम छ लैफम थोकते करिगुमा हाइरम बाउदा अदगिदि मोइना nganगदुरिद बीजेपी की मायुक्ता nganगदब नते मणिपुर की इशू से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना लौखत पियु हाइबदनी अदु नंगांगमनि न मदु याद्रे न एक्शन लोगुदब सु नते सि लोइना खंगी अदा करिगिनो मोइ राइट पोनमग से मतपदा मोइना सु यारिबसे खाइना हाइबा कांदा आइगे एक्सपीरियंस ता मामांगी नो कॉन्फिडेंस मोशन दा खबर अमदा यावरकी मणिपुर के एमपी सिंह सोशल कोगे लोरो फोर्जर न चिंबा वांगांगन वना हाय न मचेद म यावगी बगी हेक पाबगा ai numidaang du da फोर्जो से कुमना खंगना जबा आइगे मारुपनी इमंदा तमो तो अदा फोर्जो साहेब करिगिनो वांगांगन दे हाइना हाइपेट खबर दसु यावबुई खबर अमदा से कमाई तो उजानो एसमो ngangan de अमिशाना है ए अमिशा मसाना हाइब्रा मना हाइबेत ओ मसा मक्ति लागते मी अनि थारपनी डायरेक्ट ने को ना मुसा तो पर मफम हमदु हाइखरे सि समजिन साजन बे यारो मौंद हंगना बे याबा पोनी अदुदि कमाई तो उजानो ने ए nganगनो नोय nganगनो मणिपुर से कोन दिन तो गया ओजा रंजन सु मिनिस्टर Afternoon pe ma jo che ma pairaga lo sai ai ko jongang no haire ne ai de kano khalang ngang bani ni manga do su hai bani ma bu su haire aduga thamona khangbirang bani mizoram gi aduna I tongna north east life te khangmani mizoram gi mp congress su nate bjp su nate tongan ba amako asisu manipur gi for ra against ra Notice life te nene gi bni ma ayu ngang ba yan de ma saw ga react to ge ba notice life ta wasbir hussein na question ga to ge ba aduna ma gi duna mo oiro ngang ga nu hai ba chi madi evidence leire aina sakhi oire premsan masi pham koning maju adagi
masagi yengusu anima pulle na low tare karigino da hosi habi ke dubaina article 150 euro article 44 euro ko loida baksida article 44 su minister na overall india gi minister woiramnina manipur kaktagi wangang budu phajade ga haibudu su hosi kisida kasu yari bako haibidi kaino da lebak si waidana wabada sidehen wabada kham thengya litre adi mathakta mu manipur pumagi wathoksi mapanda lana yam sang uhan re ko adi matam da even parliament manungda tongan ba khoigi Trinamool Congress ki MP amana seran turan harapada boba clarification minimum ga do su piba yaw do ba pi gidre ko manipur miyam na de waro buji sang wange adu da Congress ki magi khoigi moina thoina khoigi MP ahumdu parliament da wangang bina baina party ki mihut chalaga adu Delhi da unaru ba kaisisu masisu onthopam dal chatkhreba onthopam chatkre di thak tu khoigi MP jingji gi lariba thak si kanum togreba ada moigi duda yam nungai ba ma aina uzabada they are creating a new history habama history ama ibedugi moi yam bazampi ningol chakoba tokre pakhang mo tamdagi handak to isna an mani haitare adagi diwali mai mutkre natra adai tampak tagi hena sathok chasnin yadre low ubada security force yaure na adagi mama lepak to refugee na khoi metei chele adagi di se yum lising phung mayum makai mang dana chatpa khotpa ji myam ji ma chu thokre hana thokta bang tani ko adai landara pada Indian army na ngak pungam da baisi mapandagi yawba mang CDF boigara PDF boigara Indian army na ngak pungam da ba siju itihasik oi pot amani na adagi tampak da Indian akoi Indian army sing na moi lai na landara pada ju moi ju yenga leire adai misam myam na tun moi na ngai moi ngak poi mota na tra adagi fare harga asibi masali nom ta pingam tre adi asibadu haliba midu fare harga asibak sangdu di ambo piba ngamdre hare adai buffer zone semaga sintam phajana demarcation tawdana leibasidasu tongan ba mani tra aduga minute mapan gi assembly mi phom ju phongre itihasik oi bangak tani aduga CBSC da state government khangdana affiliate tor me habam ju tare ko masi miyam jingji sina maram oidana anauba itihas ma political history ma iba haurena Congress na SARS tawraga aduna wanga moi da bor di mathang di BJP thagal ranu habasi political rhyme vote mayagi oijasu haiba mayam jidi lam di yaudi amta ko fact factani hoji bog ngang da bagi December 4 day hore masi most probably ngasi 22nd 22nd mo to wi ai hai adu it may be extended if the business advisory committee parliament ki moina bu makata ba thabak lei haraga di adum sangdu khidini aduga manipur gi iran si hek thork pa matung dagi akhoi gi prime minister na manipur palaga ngang hi buduna July 20 dagi hoba session ne nongju mi pham aduga 19 da viral lor ki budo napi macha ani khakta fajadaba keno chathena nongpok semai PS ki jaga amada adunagi condemn to bo khotpagi adagi ai adu hanjan jaroi matam si leite ngasai gi no confidence motion laki aduda keno tang panjaram ge hadak vote character ba joram thangana haibam leiba mangonda suwa ngangano hay no confidence motion ama opposition torpodo adu gi mari leina bada adusu in connection with Manipur na wa nganga noise joram thanga masang wa thongdo eba meeting da ada mana haiba madu amchana himanta biswa da haiba himanta biswa na joram thanga da haiba adumaina to wom lei hibani ada akoi Manipur gi hoji ngang drisya akoi Manipur gi hoji ngang dris ngang oi leib soidra ngang ka da ado ngang ni haji deba mamdi soidana ngang pasi ai ado ai ngang dong mande mamdi kaino da number parliament da wang ngang da masak mayam changi ado maru masak hum changi maru masak amase han da language ne ba awon sai tak bodu chumi ba tawai ba su chumi ba akoi Manipur da su like may chucha ba MLM se yaw hre akoi Manipur da su brain yam ba
मागी प्राइवेट सेक्रेटरी ना सी दु लोशन नबा फाइल दुम फंक्शन नबा सिदा बा हे यारो तु दे याव रेन तो मदक गिदो हांगदो तो नेना उबगा खांबा पाबा तोकबो नतबा अदुम मिसु लेयबा होय मियांगी मिरु ओइबदा मा एमए नते यादे प्रोफेसर नते दे हाइबो लेके बट अखोय गिदि हुजि ngang से नंबर 1 लैंग्वेज प्रॉब्लम इकुई कुई भाइरल होने की बदुनेबा साइगी सम वाइल्ड एनिमल्स एटेस हैदुना दी यारो पीसी कोलोटिव हैदुना दी पार्लियामेंट दी यारो नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम लेगेदमने मुई मसाना आई एम रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम मणिपुर इनर आउटर राज्य सभा हाइवे पोरम लेगेदमनेबा आर्टिकल 79 हाइसे पार्लियामेंट से हाउस ऑफ द पीपल हाय मोइन डिफाइन तौबो पार्लियामेंट से हाउस ऑफ द पीपल अदुगा मोइन तौबयाबा रिप्रेजेंटेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सिगी मनुंग मयाम लेग्रे बट अब खक पंजगेबा टू रिप्रेजेंट द व्यूज एंड द एस्पिरेशंस of the people of their constituency in the parliament हायबा सि खंगदेबा लोन दुमा फलतारे सिजु खंगद्रे प्रोफेसर ओरगसु प्रोफेसर ओरगे हेदा खंगदों नतेबा डॉक्टर ओरगे एडिटर ओरगे हेदा खंगदों नतेबा parliamentary proceeding आइसे it is very much a member of हाइतादी होमवर्क तो हम दका होयबा